niwe gwete rais wa Kenya agichokera maita mengi akiuga atiriri no watete deputy president munini wake wishe wira mutetheriria wake wishe wira wa ofisi yake na nushokere tu maita mengi muno yes lakini nu auga wa muthenya uria mundu uyu aramuthenia ogwetwa mundu wa munyoro aramuthenia koguo twina garanti kumana munene wa bururi ke ni mukenu uria professor aramurutira ke ni mukenu kuma atonya thini wa thirikari niguo inegenera ria thini wa thirikari ni yathirire yes tondu professor Kindiki nuretaga andu amwe aria mararutira nao thini wa thirikari no ni mundu muge muno sana ni professor capacity ya kiongo yake sawa thini wa kurunga maundu marito mavururi ni matutirarega na nikio tumyu kuona tiriri yes kuma twika deputy president varavara cio ndire cia kuamete itharire ma contractor monte me thini wa mawira varavara cia niu ni rambirirwa project ngorani ni rambirirwa bei ya kawa ni ambatire ya manja ni arovire eria sawa sawa na no akwira thige cikumagwa maguta ni magwire kumakura maiguru makithie nti no abuga inflation ya bururu wa Kenya ni athire nthi Kenya shilling versus US dollar ni astabilize arwa miaka ganona kuma rumonde kuma professor Kithure Kindiki alika gutethereria rais wa Kenya wega project cionde cia bururu wa Kenya irathie sawa sawa na ikio turauga atiri uyu neke tukwenda neke tugushukuma neke tukunyitirira 2027 makoromena president William Ruto na Kindiki mathithini wa ballot tumashagure machoke ku 2027 2032 twekere professor Kithure Kindiki rais wa Kenya niguo nandi ndirakoria na turauga atiriri tutagwitigira na riva nini ndauga nyungu ya ruga ni arothatu niguo mugiku Mwembu na Mumeru mugiku wagono kwenda kuma thini wa thirikari aume haya nie ndi na thina no ndirakoria atiriri ona kiuria gya kwatikiu we ni ndira kiuria gyakwa turatigwa na twina kura mbeganu cia gotho thini wa thirikari niguo Shesheni hakuhe nawe.